Mr. Chris with Mr. Chris from England. Mr. Chris, jangan lupa subscribe. Yep. Subscribe, like, comment, hit the button, share. Jari. This is the man with the thunder fingers. It's excellent the massage. It's Jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak sakit kan, Pak Haji ya? Sakit dikit. Sakit ini. Red. Colek. Jus. Red. Colek. Napasnya nggak banget ini. Harus dipegang nih jantungnya nih. Yes. Tuh sakit. Tuh. Ini gitu doang, Pak. Dicolek doang udah. Dicolek doang. Sakit tak kira sakit. Allah. Iya tuh. Tempo hari sempat dipegang sama Haji Tabol. Haji Tabol. Cengkareng. Oh. Busuk kakinya sebelah. Lah. Kamu diapain? Jadi enggak, maksudnya busuk tadinya. Tadinya? Dibikin orang. Oh gitu sih. Dipegang sama Bang Haji. Nih, pakai telur mentah nih, Bu Haji. Aduh. Basah? Sakit tuh. Basah nih? Iya sakit. Oke. Sakit. Saya itu aja ya, nggak usah saya tekan. Tuh. Basah juga? Nah, Aman? Basah? Colek? ya tuh sakit. Tuh sakit. Oke. Jadi Bapak Haji nih, Ketua Forkabi Jakarta Barat. Bapak Haji Hamdani ya? Ya, Muhammad Haji. Muhammad Oca. Oh, Haji Muhammad Oca dikenalnya sama. Haji Muhammad Oca. Udah lama bang. Udah 15 tahun jadi ketua. Oh, subhanallah. Aduh sakit. Ini basah juga nih? Iya sakit. Subhanallah. Jadi pada darah-darahnya agak kurang lancar juga beliau. Ya faktornya banyak karena kita juga kurang olahraga. Mungkin kalau Bang Guru Mat Peci mah kan masih sambut terus. Masih rajin beliau. Nah, sahabat Haji. Oke, ya miring Bapak Haji.